O caso nebe acontece na cidade de Fatima, Portugal. Ministro do Interior concorda taca total gam hogar. Ministro do Interior, hato assunto neba jornalista será Lorong Walu Fulan Juinune. Iha Delta Nova liga o confronto entre jovem no Hamate Timorwang ida e a cidade de Fatima, Portugal. Também, governante ne concorda governo taca total grupo arte marcial no grupo arte ritual iha Timor-Leste. Governante ne hateten, o caso iha Portugal ne, foi força ba governo ho de taca gam hogar. Tamba grupo siranel, lá corre colabora ho governo, ho de reativa, mas be dudu governo ho de taca totalmente. Tuir ministro do Interior, grupo siranebe halo problema iha fatin, inclui iha emanyarai, nela os organização makharuka, mas be jovem sira makhakarak halo organização nenaram foer. Ita agora ho caso ira Portugal ne ita ne força da governo takatan jalo sia ita ne mal arte marcial la colabor sira bulita governo para decidi taka ya devia ser comporta de dia emiara begitu firme comporta de dia lalu ira extra organização ne kalau membuka tuh saya mengatakan faret karol seperti imperial tahu tuh karol dua langsung extra karol ini gitu tamali tribunal di sini ini mau ada yang main itu ya itu presiden tribunal suatu atau nanti sangat awal itu kartu apa tribunal musik siapa mau seri kunar ya itu tribunal interi tribunal lain pronto nanti detentia semana itu apa saya mau dia tim kokoto Inter berkompetisi Fararo atau Sekala harus membantu kami kadang kena. Husuba jovem siranebe envolve a arte marcial no arte ritual. Tem que cooperar o governo a labele halo prática ilegal. Se halo prática ilegal, mas pentel se cair ho de halo processo. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Post. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, hane yang botão subscribe, like, halo comentário no Fahia Tutang ba media sosial hotu.